समुदाय दुने बिस्कम पहवगो जाति उड्या जाति हे उडा जातीय मुसिका उडा गतिविधि उडा व्यक्तित्व नाप खना बोला दुठ्यागु ज्याजो उडा समाज न्यबोया ठोख उडा स नेनेगु लोमन कति मते हरेक बुधबार सुतोशिया चटटे इलनसे गुटटे इटका जी बिगिन तुलाधर नाप ज्याजो उडा स रेडियो उपत्यका 87.6 मेगाहर्ज जक साहित्य कला संस्कृति सुनाती पुराजीवी तुलाधर कंसाकार स्थापित वसलारी ताम्राकार शिखराकार वो सिंधुराकार बनिया वो शिलाकार गुफो बढ़ जाने का जगमगो देखा मीठी छगू है घर में छगू है घास छगू है बागने समाल गुंगू साया माथे अनवयपी उड़ाजीपी 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 जोजोलोपा समुदाय नीति संचार रेडियो उपत्यका चेन सभापतिको मेघार नेत्र दिपि तक्ला न्यामी भाजु मेजु पिन्ट दुनुगलानि सेलमास कुस्ना पहना पनतै जना जिखा सिकमिन्ज्याका मे बिगिन तुलादर ठोख रेडियो उपत्यका चेन सभापतिको मेघार जत्तरंग ज्याजो खत उडास हरेक बुधबार सुतसे चटटाइ लनिसे गुटटे इटक जि बिगिन तुलादर लेसे जिक पिसाङ न वेचुन दिगो ज्याजो खत सिने ज्याजो लेतिस उडाटेको गतिविधि उडाटेको बुक उडा बेकिङ न पक्कन बलसे वेक अप इन समाज बेचंग योगदान चर्चा परिचय से ठुकु ज्याजो जिसा चिक्रिङ हने न्या बेचुन गुजरा अब सेन उडा ज्याजो ठासटा उडाटेको विभिन्न गतिविधि कगना वेचंग मुटुको ज्याजो हरेक बुधबार ठुकु ज्याजो चिक्रिङ रेडियो उपत्यका चेन सफटिको मेगाहर्ज बेदे जसंग सामाजिक सञ्जाल फेसबुक पाकेन रेडियो उपत्यका.com.npn हलियंक व रेडियो उपत्यका 87.6 मेगाहर्ज तरंग मार्फत न दिदा ठुकु ज्याजो निना तना दिगुजरा तसजे जिनमे यापति ज्याजो सुभारम्भ या पाकेउने थप नेपसुगु लेलो उहागुमे अलजि ठमे सक्ला उडास ज्याजो निना तना दिपि न्योमी भाजु मेजु पिन्द देसन जन गुजला ज्याजो उडास ज्याजो जिनयला मन मिले जुइनसो जीवने गो गबले झुला चिकुलाना हुइनसो चिकुलाना हुइनसो छनयला जिनयला मन मिले जुइनसो
सालिक ढका चुप नया ताके मवला छहे लाना चोना छंगु सालिक ढका चुप नया ताके मवला छहे लाना चोना सुझा मोर ढका छोटा लिया सुझा मोर ढका छोटा लिया हिसी मधुमावला छहेला चला हिसी मधुमावला छहेला चला छन येला जिन येला मन मिले जुई नसो मती नयले कुली जिता पीका वे ढका मोई मछा संगा खनी मती नयले कुली जिता पीका वे ढका मोई मछा संगा खनी छकनी का पीका जाए न मिलता छकनी का पीका जाए न मिलता नेबु संगोले लोगु भागो मेडुका हाना सकति म लस्को सेना चरा ज्याजो कथा उडास जि खासे कुन्या काने बिकेन फ्लाटर ठोक रेडियो उपत्यका चैन सफ्टको मेगाहर्ज तरंग अलि ज्याजो उडास थासदा हरेक बुडो पाठ्रे ले सिक्सनिना वेचना दिगो ज्याजो कथा ज्याजो उडास या मु टाट्न मु अजु दैबे उडास समाज यन्जु विभिन्न ज्याक सिक्पिन हेदिगो उडास समुदाय जुन चोपे विभिन्न समुदाय खसिपिन हेदिगो ठोक ज्याजो या मु टाट्न मु अजु जुन ट्रे जुले ठौन दिस उडास समाज याका चंगु बिदिबिया रे चंगु बो सिक्पिन जुन वेचना उजुला बिदिबिया धासता दिस उडा दिस याका वेचंगु एको बिदिबिया र पासे प वेचंगु अब पासे प मयका याकी मारका उडा समाज न्याउन चंगु ट्रे जुले उडा समाज पिकागो चंगु बिदिबिया मध्ये 12 टेबल जति या मारका थौ सिक्पिन जानकारी बित्न उजुला अब थिन 12 टेबलले पासे प मयका जब उठन ज्याफै अलि स्ट्रिक्ट दिले देगु ख जानकारी बिगुनिति प्रेम हिरत लाज जुन थौ उडाटिगु 12 टेबल छुटु जियामा खेल जानकारी पुंक सिक्पिन बित्न उजुला ज्याजो डकले नापांगु बोकट उडा विधि व्यवहार अन्तर्गत 12 टबले या मागु अन्य ठन्टेना जीवु नेवा समाज मिस्ते जीवने या मागु थिथि संस्कार मध्ये 12 टेगु छगु ख नेवा मिस्ते जीवने सोक इबाजी टेगु धारणा दु नापा नेड निसे गुडे उमेरे ब्या नापा इपा याइसा 12 टेबले सूर्य नापा व डक्ले लिपा यज्ञमे छम मिजन लिया बिया छेगु याइ उगि जीवु समाज पात सिसा मिस्त गब्ले बिरबा जीमको टेगु धारणा दु खलाठो 12 टेगु थैगु मिसा मस्त तरिका जुया इमिगु शरीर छु परिवर्तन वइगु इले सेनिकने यागु थिमजो जुबले सिया ख कनेगु अले इमिके तरि सु वल ढैगु मानिस सिक्ता वेके बिगु ख उकि छिन्छ र चिन्ने र दुने मिसा मस्ते थिमजो जुइ न्याय 12 टेगु याइसा छु जुया याक्न थिमजो जुलदासा जुइ साथे 12 टेगु याइ ठोहे कठ ताथे 12 टेगु तैगु न थिमजो जुया पेनु तक्क तया न्यानो दुखुनु सुथे निसी याना मोलुया लुसितेना शुद्ध याना बेंके ढुंगा पूजा याना 12 पिकागु याइ नापा नापा मिस्तेट थिमजो जुइ न्याय बिया छेमा टेगु धारणा डुगले मछबले हे इ पायना बिसा इ पा ढुंगा लिपाटिनी थ छे 12 टया पिका खुनु भाटमा वया सिन्चा छाकेको चलन्दु खला छिगु परम्परा कठ छिन्नेरो 12 टेगु याना वइ चंगु खसा ठाउँ या परिस्थिति र लुएको व धर्मशास्त्र गणन छिन्नेनु 12 टेमा टेगु उल्लेख याना मटगुली न्यानो दुखुनु 12 टेगु उपयुक्त जो ढका नेपाल सम्बत 1118 अक्षर तृतीया खुनु नापाङ्गु संस्करण व नेपाल सम्बत 1119 कछला ठोपारो खुनु निकोगु संस्करण पिडंगु ज्योतिषी कीर्ति ब्रह्मानन्द जोशी जुया गुफा राख्ने कसरी थैगु सपोचा वेक्ल जय दिगु
ठोय कठ ठाउँ या सक्ष्या लिमलागु इले नेवा संस्कृति या संरक्षण व संवर्धन यागु ताटुना उडा समाज पाखे नेपाल सम्बत 1133 पहिला विक्रम सम्बत 2069 माघ अनिसे सामूहिक बारा टेगु ज्या न्याका वइचमुदु गुकी याना सक्ष्या लिमलागु इले ओ छे थाय अभाव ज्या बारा टेगु ज्या ठाकुया चोम्बले सकल उडा टेट तस्क अपुक बारा टेगु ज्या कोचाकी फु ख ठो बारा टेगु ज्या यात निरन्तरता बिद सकल उडा टेस इनापियागुदु ठुक्सी बारा टेगु टका नान दुटिना टे टुङ्कुसा विश्व न्यनवे चंगो कोरोना भाइरस स याना बारा टेगु ज्या जी मफ्ट उडा समाजे खुनु टक बारा टया पिका खुनु निसी याना मस्ते त बालक वसति साँचीका नापा सूर्य केना अन बोपिन ख्वासोका मागु पूजा आज या कोचाव गने डय थायंके अन लिहा वया सक्स्त जाकिन नापा वसतया बारा छिगु ज्या सिधे व टौसग खेसग बिगु ज्या जुल सग बि कोचाका बारा तपी मस्त पाखे द्य गुर्जु गुरमाजो मस्ते मा बोपिन अले बाह्रा पासा पिन त पासा बजी बिके हो ज्याजुल ठुली ज्याज कोचाका सक्षित भएनका मंका बाह्रा टेगु ज्याज कोचाकल आछिगु विधि व्यवहार या नियम कठ बाह्रा टेबले छिया माडका छक मिखाबे ठोय जोले विक्रम सम्बत 2004 साले राणा प्रताप मन्त्री मोहन शमशेर पाले डेका टगु विधि व्यवहार या नियम कठ बाह्रा टेबले फलफुल सुस्या मुस्या जना सोवने मुआ बाह्रा पिकाबले पाजु पिन्थास ल छजो भाट पिन्थास नाप मचाबले बिया छोइगु कारण सिन्चा छाकेट मागु सारजाम सिन्चा तेकेट सिन्ह तेट छतुला टकया वो या बट्टा छग सुठे ढौसग वो ल छजो बहनी खेसग बिगो अठे विक्रम सम्बत 1995 साले पिडंगु उदास जातको व्यवहार तैगो सफो चाचै टकठ बाह्रा टेबले बाह्रा सोवनिबले भाट पिन्थास छुस्या मुस्या फछि बजी फछि फलफुल तया किस्ती छपा यंकेगु बाह्रा पिकाबले पाजु पिन्थास ल छपा जक यंकेगु मेगु छु यंके म भाट पिन्थास सिन्चा टेकेट सिना तया एक टोला टक्कया वह या बट्टा छग सुठे ढौसग व ल छपा बनी खेसग छजुल यंकेगु अठे नेपाल सम्बत 1119 पिडंगु सामाजिक विधि व्यवहार या नियमे चोइ टकठ बाह्रा टेगु या सत्ता बिहारे यंका ऋषिनी अथवा अनागारका यागु अले बाह्रा टेबले बाह्रा कोठा अपोलो खुनु टक जक टेगु बाह्रा भए न्याकी मापिनी भए न्याकी बोले आपन जुसा फुकी त ठ म्यामचा पिनामचा पाजु खल व बाह्रा कोठा मिटा व पि पासपि तक जक बनेगो बिहारे एंगा ऋषिनी अनागारिका यान जीपिनी बाह्रा भए टका नकचनी मुआ अले नेपाल सम्बत 1119 पिडंगु विधि व्यवहार या नियम या सुधार याना नेपाल सम्बत 1136 उडा समाज पाखेम पिकागो सामाजिक विधि व्यवहार या नियम कठ बाह्रा टेबले या विधि व्यवहार ठुक्ट चैटा गुडु मिसा मस्त बैसन जायवया र सोला जुइगु इ जुल थाव इमिगु दुने शारीरिक व मानसिक रूप युपा वइगु अवस्था ख ठोइले वइगु युपा या मानसिक रूप ठिकेट व सन्तुलन तेट झिन्निनु तक मिजम पिनेगु ख्वाहे स्वे मजु कठ कोठा कुना बाह्रा टेगु चलन्दु बाह्रा टेगु कोचल ढाव तिनी मिसा मचा तरी जुगु ल्याजुई अल्चिनी ठुन त यगु व्यवहार फुक्क तरी ल्याखजुई बाह्रा तैम मूल म मचाया उमेर बिजोर जुई मागु चलन्दु मे पि बा खाका बाह्रा तैपिन त उमेर ल्यामडु ठोज्याया झोले या मागु सुधारिया ख थटे जुई बाह्रा कोठा कुने गुज्या छिन्युन या पलेसा अपोलो खुन जग यागु छुस्या मुस्या नकेगु व बाह्रा सो वनेगु पाजु खल व निनी पिनी पाखे जक या बाह्रा भए न्याके मापिनी भए न्याके बोले आपन याना छेज फुकी म्यामचा पिना मस्त पाजु खल व बाह्रा कोठा मिटा व पि पास बीज जग सटा भए नकेगु बिहारे यंका ऋषिनी अथवा अनागारका या यंकेगु टैगु बाह्रा टेगु नाप छु कठन सम्बन्ध मडो ठुक्ट मिसा मस्त बाह्रा टेबले या मागु ज्याख
उडा समाज पिट बियाटागु विधि व्यवहार्य नियम कठन जग याट सकल उडाटे त उडा समाज इनाप यागुडो जी यक्को सुबाद सनचना प्रेमिरा तुलादर जुएत वेकन ठौ 12 तेगु विधि बिहारे बारे जिर टठ ठुकदिला 12 तेले चुचुयामा 12 तेले चुचुयामा चुचुयामा जु त फुक ख जित जानकारी बिया दिला चेक बिन्दु नको गो जानकारी त चिरेको आस फलसन जी केजन त्यसै अल जजो स जि बाता हागो दिपा पाकेउने दिपा तंका थुगु वाया उडा बुख जना वेगु जी ज्याजो उडा स ज्याजो स बाइक किन्न एक दिन बुवा छोरा हिरोको शोरूम गएछन् शोरूममा छिर्ने बित्तिकै हिरो अचिभर देखेछन् बुवाको आँखा अचिभरमै टक्क छोरा पनि अचिभर देखेर मक्ख स्टाइलिश लुक अरु फिचर सुन्दै छोराले टेस्ट राइड लगेछ बुवालाई पनि अचिभर एकचोटि कुदाउन मन लागेछ टेस्ट राइड गरी वरी बुवा फर्केछन् अनि दुवैले एकै स्वरमा भनेछन् आखिर अचिभर कसको बुवाको पनि छोराको पनि किनकि यसको स्टाइल र विशेषताहरू नै यस्तो छ कि बुवाले चढ्दा बुवालाई सुहाउँछ छोराले चढ्दा छोरालाई शक्तिशाली 150 सीसी इन्जिन उत्कृष्ट माइलेज स्टाइलिश डिजाइन आरामदायी सिट र 5 वर्षको वारेन्टी भएको यो सेगमेन्टमै i3s प्रविधि युक्त पहिलो बाइक हिरो अचिभर त्यसपछि उनीहरूले अचिभर किनेछन् बुवा छोरा खुसी हुँदै घरतिर लागेछन् थप जानकारीको लागि आजै नजिकैको हिरो शोरूममा सम्पर्क गर्नुहोस् जसियाको समस्या या जाँच नीति निशुल्क डाक्टर परामर्श हरेक बुधबार हिनसिया पेतत्या इनिसी खुतत्या इतक प्रोफेसर डाक्टर रविन्द्रलाल प्रधान लिसे ग्रान्डी सिटी हस्पिटल ज्योति भवन कान्तिपथ ये टेलिफोन नम्बर 41635000 41633700 Grandy City Hospital, providing best of care with compassion. जबदेखि स्कुटर आयो सबले स्कुटर त केटीको लागि हो भन्थे त्यसपछि युनिसेक्स स्कुटर आयो यानी केटा र केटी दुवैको लागि तर आजसम्म कसैले यो स्कुटर फ्यामिलीको लागि हो भनेन तर प्राय हेर्नुभयो भने स्कुटर चलाउने चाहिँ फ्यामिलीको सबै हुन्छन् बुबा आमा दाई भाइ भाउजू सबै त्यसैले हिरोले ल्याएको छ नेपालकै पहिलो फ्यामिली स्कुटर हिरो डेस्टिनी 125 जसमा छ गजब पावर र i3s प्रविधि बाहिरै तेल हाल्न मिल्ने ठाउँ टेलिस्कोपिक फ्रन्ट सस्पेन्सन जस्ता आकर्षक फिचरहरू तपाईको फ्यामिलीलाई पर्फेक्ट फिट हुने गरी हिरो डेस्टिनी 125 मेरो फ्यामिलीको नयाँ मेम्बर रेडियो उपत्यका नापाङकुसी बजारको दिबाडुङका हानासका लस्को सेना चना ज्याजो खत उडास जिखा चिकमिन ज्याका नि बिगिन लादल टोक रेडियो उपत्यका चेना सफटिको मेगाहर ज्याक्तारंग ले ज्याजो ख उडास ज्याजो हरेक बुधबार सुतसे चटटा इलनिसे कुटेटा ए तक जि बिगिन लादल ले सिमिना वे चुना दिको ज्याजो खत नि ज्याजो उडास या आजे निकगो बे थेने टेंगु बुटो निकगो उडास र सिक बिजा सिवे जला छ उडा गतिविधि छ उडा गतिविधि छ उडा त समाजमा प आबद दुगु गुथ जो पुचाया बुखट ले उडाटेको विभिन्न गतिविधि त उडाटेसँग हेर्न चाहनु विभिन्न जानकारी त छिपिन्ते बिगो आजको या उडा गतिविधि बुखहरू पे छटे वेचनो जुल एजुने सिकमिना उडाटेको गुङुठर जे खला पुचा मध्ये चुनो छौ खला पुचा दो छिपिन छुनि जानजुन दिगु खस जिम सपोर्ट एरि छ जिम छिपिन जङ सकटा ख टुगु उडा गतिविधि छ बिटाको पता बिसे आरस ज्याजो छ टुगु आया उडा गतिविधि हेर्न पाखे हुने ज्याजो उडा छ ज्याजो छ आजुपट्टि साउया न्यासाउ चे छकोगु लुमन्टे दि हन नेत तुलाडरिया आजुपट्टि साउया न्यासाउ ने छकोगु लुमन्टे दि हनेगु ज्या वंगु नेपाल सम्बत छिन्छ साव पीड गुला गाडुट्या विक्रम सम्बत 2077 साल श्रावण 21 गते बुधबार निखुनु जोगुदु प्राचे बराङ खेले नेत तुलाडर समिति व मिसा पुचाया दुजपिन चनापट्टि आज लुमन्टे दि हनेगु ज्याजोगु ख ठुक्ता बुढी हनेगु झोले क्वाश्च कवया भाइराज जु आज पिनेगु नाम श्राद्ध पिण्ड दान यान देउ खसा राजेन्द्र गुर्जु पुरोहित व समिति नायो बाजु संसार द तुलाडर जो मु जयमा ज्या देउगु ख श्री सुखावती लोकेश्वरी पौभाव धर्म ढाडु चैते बोया ठुगु पिण्ड दान ज्याजो यागु ख पति आज छेपी लुनदेव धनदेव पिस पति आज दिवंगत जो दि या लुमन्ती छ नेपाल सम्बत
559 स ठुगु पौभा व चैते तथा अस्ति गुठी व ग्वार्चा गुठी निसोना ठगु ख नेत तुलादर समिति निसोन ढुंका निसे डे दस समिति पाखे पिण्ड दान याक वै चंगु ख नाप ठोहे दिन स बहनी नेत तुलादर सकल जपी मुना जहज ढाक ट्वा भे न्याका वय चंगुली ठुगु डे कोरोना महामारी याना ट्वा भे न मन्याकेगु यागुडु मेगु डनिसे हाकन नापथे जहज ढाक न्याइपुक ट्वा भे हन्डेमा ढका श्री इष्ट देवता पूर्णचण्डी श्री नेटभल अजिमा व श्री इन्द्रायणी माता पिंके आशिका फनगु ख उडा सयट तागुडो गुला बाजा या पाबो छेवना बिउ वनिगु नेत तुलादर समिति देश या विषम परिस्थिति याट वाचाका ठुक्सिया पाला बिउ पाला पसन निकवया छु जपी आकिव पाला का पाला क्वच्च कवया छु जपी गुला बाजा उपसमिति छु जपी व नेट तुलादर समिति जास्न पोचाय छु जपी स्वयंभूया प्रसाद स्वा सिना व फलफूल मरिचरी व का पाला ठाकुली मदन मान टोलाडियर छेवना पा बिउ वनिगु ख यको होल मयागु सामाजिक दूरी व स्वास्थ्य सुरक्षा प्रबन्धन याना पा बिउ वनिगु ठैगु छौ निर्देशिका कोछुगुली वहे कठ ठुक्सिया गोला बाजा पा ल लागु ज्याजुगु जुगुडु वंगु नेपाल सम्बत छिन्छसा व पीड गोला गाडुट्या विक्रम सम्बत 2077 साल श्रावण 21 गते खुनु ज्यास्न पुच मिसा पुच गोला बाजा उपसमिति ठाकुली संरक्षक अनुसन्धान पुच व सल्लाहकार पि सहित दुठ्यागु मंका मुनेजा नेट तुलादर समिति पाखे डेकु निर्देशिका कठ चेय ज्या याटंगु ख रागत उडाटेगु गोला बाजा खला नेपाय छगु तडंगु आस्थायी केन्द्र बिन्दु ज्या वइ चंगु गोला बाजा यात जीवन्तता बिया तेमा ढैगु खैट प्राथमिकता बिया उडाटेगु गोला बाजा खलक गोला बाजा थाना वइ चंगु दु विशेष रूपमा श्रावण लाइगु गोला पर्वे ठुगु गोला बाजा थाना स्वयंभू भगवान द समक्ष प्रार्थना व पूजा आज यावनिगु चलन दै चंगु दु करिब नि सोंगु धा बाजा दै चंगुली उडाटेगु धा बाजा अर्थात गोला बाजा न्यागोटी दै चंगु दु ठुक्टा उडाटेगु गोला बाजा या ना काबले परम्परागत मरुट्वा व थाना विस्थापित ज्या मेठा जना चोपी ये ताम्राकार पिनिगु ताम्राकार गोला बाजा न्यटया तुलादर टेगु न्यट तुलादर गोला बाजा केलट्वा या कसा टेगु कसा तरं गुठी जनबा या गोला बाजा अस या तुलादर टेगु अस बाजा गुठी व तेबा या सिखराट काटेगु तेबा गोला बाजा ख ठु गोला बाजा खलय जपी गोला लक्ष्य अंक हे श्री स्वयंभू भगवान या ठावना तुट बना द दर्शन याना पूजा आजा व बाजा था वनिगु प्रचलन दैवै चंगुदु ठुगु गोला बाजा खला पिन्छ गोलाई चले नास द पूजा बैद स्वनिगु निस्ला छावनिगु पारु भेन्याका गोला पर बालक हनवै चंगुदु ठुगु गोला बाजा खला पिन्छ गोला लच्छी नीला न्यनिसे ठठगु खलके नु पुस्ता पिन्तन गोला बाजा या प्रशिक्षण बिया नोपी बाजा था सपी तयार न यानवै चंगुदु ठोक्ट उडाटेगु गोला बाजा खलय सामान्य मसिका तेबा गोला बाजा खलय बाजा गुरु आयो रत्न सिक्रा कार्य जना दिगुदु ठोक्ट ये नाखी बाजा गुरु त्रिरत्न सिक्रा कार्य दिगुदुसा सहायक बाजा गुरु या रूपे प्रचण्ड सिक्रा कार्य जना दिगुदु ठोक्ट ये नेत तुलाधर बाजा खलके बाजा गुरु या रूपे ज्योति रत्न तुलाधर जयचन दिगुदुसा सहायक बाजा गुरु या रूपे पूर्ण रत्न तुलाधर विज्ञान रत्न तुलाधर लगायत पिन्छ सेना दिगुदु ठुगु बाजा खलके नायो ये जिम्मेवारी सुशील रत्न तुलाधर क घन वइ चंगुदु केलटवाय कसा तर गुठिया जनबाहा गुला बाजा खलके प्रबोध कसार जो बाजा गुरु ज्या थगु जिम्मेवारी क घन चंगुदु ठु खल ढासा मेमेउ खल स्या भचा पान्जङ दुसा ठुगु खलके डेडस बाजा पाई हिला चंगुदु परम्परागत ट्वा ये ताम्राकार टेगु ताम्राकार गोला बाजा खल न छगु ख ठुगु बाजा खल या बाजा गुरु स्वतन्त्र बहादुर ताम्राकार ठबु भूमिका क घन च दिगु ठुगु खलके सहायक बाजा गुरु या रूपे सुगत ताम्राकार ठगु भूमिका मिटावै चन दिगु अठे चिनी काजी ताम्राकार याट मानर्थ बाजा गुरु या रूपे
स्थापित यान्ट गुडो अथे बाजङ शेनेगु ज्या सर्जो रत्न ताम्राकार जो तिब बेचन दि पुराटेगु तारंगु धा बाजङ खलै रुपे अस बाजङ गुठियाट कैटाउडु ठुगु बाजङ गुठी ललित काजी तुलाडर बाजङ गुडे रुपे भूमिका निर्वाह यान्चन दिगुदु ठुक्ट हे सहायक बाजङ गुरिया रुपे तारवीर सिंह तुलाधर पूर्णमान तुलाधर विद्या सागर तुलाधर लगायत पि ख श्रावण 30 गते शुक्रबार निस्ला छावनीगो गोला पर्व लस्ता लक्षियंक ठिठी ट्वा बहाया गोला बाजा खला पिस गोला बाजा थाना स्वयंपी वना पूजा आज या वने मागु खै ख या कोरोना या हुनी या वन चंगो मडो तर अठे ख सान अस बाजा गुठी गोलाई झोले पचजक मुना सुठे स्वयंभू वना पूजा आज या गुज्या यान वै चंगो दु गोलाई झोले हे वै श्रावण 30 गते शुक्रबार नि मो खलय जबी मुना निस्ला छावनेगो योजना ढेकटयो ख ठुगो दया पाला ठाकुली जुजु रत्न तुलाधर जो उडा सहयता कनाटी गुडो स्वयंभूया गजु त्रयोदश भूमि उडाट से गुला बले गुला बाजा थाना स्वयंभू महाचैत्य परिक्रमा यान वै चंगो दु नप नप महाचैत्य विराजमान जे बिजापी भगवान व तारा देव पिण्ड पूजा आज न यान वै चंगो दु स्वयंभू महाचैत्य चक्का चक्का गु गजु झिसोंगु तगी तया ढेका तागुडु गुला बले स्वयंभू महाचैत्य तैटागु ठुक्ट या चक्का चक्का या बारे शिका चनिगु ज्या यान चंगो मरो नप नप गुलखे भौतिक विद्या बिचाएन ठाउँ झ्याछु खलावाला ब्यागको गुडो ठाउँ विशेषको ठाउँ खलावाला ब्यागको ढाँच्छ सबु झोमरुको खलावाला दिपु सबु पुराटे ज्याना सबु विश्वको ठाउँ ज्याना चुना दिपि व्यक्तित्व ठाउँ ठिक उडास ज्याजो मार्फत चाहिँ निवेको कोटा छ ओ कुटा देको छुरासिने ठाउँ विश्वको ठाउँ ज्याना चुना दिपि व्यक्तित्व पि ठुगो ज्याजो निवेको आजुका दिछि बिगाने ओइ छ अवश्य न ठाउँ व्यक्तित्व बारे खला मात्र वेक अप विगत खुरा न्हने चाहिँ सांगीतिक क्षेत्र ठाउँ पाना वइ छ व्यक्तित्व खटा हेतला वेक अप सजे कटा खला वसा वेक अप सांगीतिक क्षेत्र ठाउँ पाना वइ छ दिपि व्यक्तित्व क्षेत्रमा आ वेक अप छठा चना सब उडाटेको ब्यान्ड कठाउन गिटिट गाइदन छ उ ब्यान्ड सम्म उडाट मिले जा गठन दगो सब सांगीतिक ब्यान्ड मुसिका ले वेक अप न ज्याजो या जानकारी दिन्छ कान्टा दबदब ब्यान्ड अब छ न तो नाना पहे नेपुसंग ब्यान्ड जुल नाय नेपुसंग अल वेक अप द सांगीतिक क्षेत्र yana चंगु ठौ योगदान चर्चा परिचर्चा यागु लिसे वेक छुटे अञ्चंगु रहेको खना हेबे नजुल छोटो छाबो खना छिने उडाट ठुको ठौ सांगीतिक क्षेत्र वगो अले उडाट छ ठौ मौलिक कला संस्कृति त किन हेबेगु ठौ मौलिक लोकल म्युजिक त चाहिँ त्यो ब्यान्ड मार्फत डेन्जंग त मखु हलिङंग हे हेबेगु कठांगु वेक अप यहाँ न चंगु वेक अप छैन जी फुको गर्व जिउ गुठे जेताका छ हजुर सांगीतिक खेले त्यो प्रगति यागु कठांगु वेक अप यहाँ न चंगु वेक अप समस्त यो कोही प्रश्न बाध्य छ ठौ वेक अप न बछि खला यागु रासा वेक अप न प वेक अप नि सांगीतिक ब्यान्ड कान्टा दबदब ओ वेक अप छैन जो ज्या खया जानकारी छ बेगुजी ज्याजो उडासा ज्याजो हे टक्ले यो पांगु पो दक्षिण हापाथिक समस्या लस्कु सेना चुना ठुगु उडास ज्याजो या सचिव जेसुङु बोस्न नमस्ते धन्यवाद अवश्य न ठौ उडास ज्याजो स चिकपिना प खलबल यागोले चिकपिनीको सांगीतिक जीवन जु गु चाहिँ कान्तान दबदब ढका चाहिँ चिकपिनीको ब्यान्ड गठन यागो दु ब्यान्ड मसिका नाप चिकपिना चंगु ठुफुको ख यथनिको आजुका या उडास ज्याजो स ठौ चिकपिना प खलबल ब्याकिटनको जुल मिला नगला पाटो कान्ताम दबे मसिका बिनी ह चाहिँ चिकपी फुसिया चाहिँ छसिको ठगु मसिका हो ब्यान्ड ठगु परफर्मेन्स बारे कन्डिसन जिबी चाहिँ कान्तान दबदब जुल ब्यान्ड चाहिँ पहिला जिबी चाहिँ पुलापी पहिला जिबी चाहिँ पुलापी पासपिङ जुल मलाई जि चाहिँ सुनित कंसाकार जि चाहिँ निखिल जि चाहिँ ड्रम थायो गेमो रिजु तुलादर बेस थान्छ अथवा कान्तान डबल भका चाहिँ नाना छिसा डमरो ठाले कान्तान कान्तान सौइबटी उको ठ ना परफर्म जु ख अथवा भ्यान्यु ना चाहिँ उको ठ सुरजुल गेख खनबल अनने सुरिया रे कान्ता सबला कान्ता दबदब दिसु दबदब जुल मखला मोनी बेले युटी कान्ता दबदब जुन धाइबडी दुनी छि मस्ते स कान्ता दबदब त हो जुल अलि पहिला छि कान्ता दबदब त हम क्यारेक्टर दुनी
पिक्चर का वइपति छौ जोगी टाइप युपी वो छेने बीच तया याङको ल तया कान्ता दबदब थाहा अलि मस्तेसँग चाहिँ नि कान्ता दबदब बोलरका त्यहाँ पहिला चाहिँ उ आउनु पर्छ पनि अहिले वो चाहिँ नि मजाले सुएले लिन मुखु अहिले त चाहिँ मुखु सबै एक्सप्रेसन पास जुजु हुने नि भयो मुखला त्यो हसिन त्यो सु हसिन दाइमुको बिउसा बिल म बिसा हान्न मेथा हो नि दबदबे अहिले पछि मिस्टिक छु युपी क्यारेक्टर अहिले वो जिम त एकदम इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो चाहिँ अहिले वो जिपी वो छौ मिस्टिक क्यारेक्टर यो नाम हो प्लस कान्ता दबदब महादेवन कान्ता दबदबे म्युजिक डेको उर्गा दाइ दक्ने पहिला अहिले सङ्गीत नभए एकदम मिश्रण हुने वन्युने क्यारेक्टर ना त्यो गठन सोच मलाई 5 मिनट वेगन दाइले 5 मिनट का मलाई थिना ब्यान्ड नै परफर्मेन्स सोच गेना होला सुख गेख थुन्या सनी सुनिदि ट्र्याक आफ्नो चाहिँ पास समस्या चाहिँ अब छौ फ्युजन ब्यान्ड माल रहता होले छौ फेस्टिभल लागि चाहिँ फ्युजन ब्यान्ड माल छौ मालबियो रहता होगा जिमी चाहिँ नागाल चाहिँ पहिला छौ यावा रगा त बिचाय ना यान चुनाउ जुल म अल्ल वजुले चाहिँ छौ पुरा मोडु का यावला रगा वजुले चाहिँ जिमी ना पहुँच ना अल 2 महिना बाद न्यू अल पिपन्यप मिल देखा चाहिँ अल जिमी चाहिँ ब्यान्ड सूर्या रगा वो हिसाब या नौका अलि पा उकिन्छ कन्टिन्यू जाउँ न थियो अनुभव चाहिँ देखा कुको ठाउँ चाहिँ त्यो ब्यान्ड चाहिँ गठन छ अथवा जिबी सोमला पुलाबी पासबी मगला जिमसा अथवा म्युजिक खानु न नापान्छ जा एकै रेंगला जिबी पहिला थमिना ठाउँ अथवा रक म्युजिक ठाउँ मगला अहिले नापो टले नापो जुबी याबे नापो जुबले का छु या थoi ओरिजिनल छु देखे वागा एना चाहिँ बने जु खगा खास खलो अरु कानन गठन जिरंगा चाहिँ ठो यान चौ ज्याखै पनि बारे खासा एल्बम पिकाटको अवस्था चुचुट ख गे ख ठिकै बारे नै प्रस्ताव रूपमा कन्दिन्छ मतलब के ख मतलब एल्बम चाहिँ प्यावेटको अवस्था दुमरुमा चुचु ज्या ढुङ्गो गुरु नैनै चाहिँ सांगीतिक ढुङ यात्रा चाहिँ ठिक पनि ह्याउनुको अवस्था दु छुक एल्बम प्याउनु गुरु 4 वर्ष देन हो 4-5 वर्ष त म 2016 जुल अल्बम ढुङ्गा जिमी गेदर जिमी चाहिँ त्यो नेपाल डेले जिमी पिने अप चाहिँ टुर सुट द जजौं दुगा आज फ्युजन म्युजिक धरला चाहिँ नेवा म्युजिक न बजा वो पावेका तर मेउ इन्स्ट्रुमेन्ट चाहिँ मेउ जुल वो ड्रम चाहिँ तर नेवा पाउ हो बिट त मलाई अब बेस चाहिँ तर नेवा पाउ म्युजिक नेपाली पाउ नेवा जो के छ नेपाल जेसीबी न्याउसा छु एलिमेन्ट त तया आज जो म्युजिक कम्पोजिसन हेर्नु जुल अरु वे चाहिँ जिमो मार्केट चाहिँ अपो चाहिँ जिमो चाहिँ उन चाहिँ योको देश चाहिँ टुर चाहिँ ज्वेजुन दुगा अले वे ठन चाहिँ अल वो ज्या बाहेक चाहिँ जिमो मेरो चाहिँ फेस्टिभल छ अछि यहाँ दिल्ली मध्ये एक कोच इन द भ्याली दिगा अस्ने जुबिटी वो चाहिँ जिमो सुट्या नहुजुल आटन कन्टिन्यू बेच्नु उठो थो वर्ष केपुली जुइमा हो आटो कोभिड हैन चाहिँ स्थगित जुल वो जुल वो बाइक में ठाउँ ज्याटो तो ब्यान्ड चाहिँ ठिक बिसा सुंगु बाजु चाहिँ टोटुकला छ सितार ड्रम अहिले मेरो चाहिँ बेस गिटारमा तो सुंगु बाजा त्यो दिमागसँग गेना होला गेना ठो सोच चाहिँ होला ठिकै लिछ अवेगा मक्सद जिमिन अब गिटार ड्रम वो छु बेस दै मंगला पटिचा थो एथनिक त्याडेक मल्ली वो हिसाब वो सितार खाइम जुने का सितारे छु या वार गानो जुका खास अब मसला नि अपन जिउ रक म्युजिक ठाइ जुको मियाले गिटार अझको जिउनी अथवा सितार दुनी का वो हिसाब म्युजिक न देखो हाले बने जुल चीज फ्युजन याद गुलको अपुलो ठाकुर अपु ठाकुर सिवाना थ्रो जिमसँग याहरु छिवे थ्वा टाटवाले ठाइउटी म्युजिक त दुनी जे मतलब लेसन इन्स्ट्रुमेन्ट प्रोडक्सन मंगला वे चीज पटिजा काया इते पटिजाले ओइन स्टाइल जिमसँगले थई चीज दिएको हुन्छ तर केउटी पटिजा जिमसँग रस चाहिँ कायागा वो हिसाबमा खास ठाकुर उठेर मको जिमिन नपान्छ म्युजिकल लगे समस्या 30 वर्ष भेट्न दिएको म त जिमो ज्यानो ख 36 मिउ वे जुनी खास ठाकुर चाहिँ मक्का छिउ अनुभव सुरु ठिकै
축구 세대 축구 투대 칠 탄종은 송고 받아주네 고 송고 받았다 때나 되게 된 시원 보면 주도 first of all sung band no band देखि बोले साउन्ड युक्ति फ्रिक्वेन्सी सोचे त्यसमा गुली फ्रिक्वेन्सी छैन कभर जोइले हेर्यो मतलब जस्तै न्यू बेस छ ड्रम तला हाई एन्ड फ्रिक्वेन्सीलाई कभर एरियो न्यू सितारको ड्रम तला लो एन्ड फ्रिक्वेन्सी कभर एरियो मजला सो वो किसमा न पहिला सुरु चाहिँ वो फ्रिक्वेन्सी जुइजरा अहिले वो बाइक सुनि त सितार चाहिँ मुख गिटार न था वो रबिनान लुजले पहिला जिपी नाप गिटार थियो आ मुक्ति आनी बाइ भने इपी नि म नाप ओके गिटार थान्थौ तर आना गिटार थाना या जसा झिउ नेपालले मेउ ब्यान्डु 28 को ट्यारै डिफरेन्ट हुन जुइमा ल अलि हाना झिउपटी ठाउँपटी जु गु कला संस्कृति बरी और मतबले से ठाउँमा से जि बेस गिरा थान्छ झिउ टोले बजे जेथौ कि बाजाला नाप्ने गाउँला ये वन हुँदो अब वो चीज हाना गिटारे प्रस्तुति याबले चाहिँ उकिउपटी योको रहस वो गुली जिस वो केन भयो नि आइडेन्टिटी उली फैमुको एज सितार थे अलि हाना जिमके रिच सुनितिकी रिच दया न अलि सितार यास चाहिँ बनाइ सुनि छिउ सितारीपट्टि खला माछा बाने सितार नापमला गिटार ले वो ड्रम नाप चाहिँ फ्युजन या चाहिँ गुल्टक थापु खैदला वो छौ नो प्रयोग न छैन जिमता हामीला सितार नाप ड्रम अलि मे वो बेस गिटार नाप चाहिँ फ्युजन याउटले चाहिँ गुल्टक थापु गुल्टक अफ ल म चाहिँ टेक्निकल साइडला छौ डेड बुमला अनि नो प्रयोगला खरा छ नो प्रयोग दारो अब अपासमा टाइपटी प्रयोगला मखो मला सो टेक्निकली भजा डिफिकल्टी ला डेड तर खास अपासमा ठाकुर गा इसो टेक्निकल बाहेक मेउ ठाकुर चाहिँ अपासमा आज जिबी समझुली सारा चाहिँ मनु टेउटी छन मिले जुमा 6 मिले मुझे म्युजिकै मिले जुम 3 मिले जुम कोमा एक हिसाब आउँछ मिले जुबी पासमी जाया त अपुसा खास अपासमा ठाकुरला मजु आतो जिस नबाली चाहिँ के वो ताइने मिले वो 6 मिले जी डको मिले जी गता नि अटे वे हिसाब दा अतो नेसा चाहिँ नि तो चिकमी सोमेसिर तैचना छवे नेसा कमन रुपमा जी फुकुसिर तैचना ओ नेसा छुरासी कान्तान दबदब म्युजिक जक थान्छौ दु गुना भोकल चाहिँ मरुमा मे हाल्छौ मरु मे हाली मस्या ख अथवा मे हाली भोकल मे हाली बि मर्या छिमे तो म्युजिक जक वो ख कारण छ ख ठिकै नेसा फुकुसिया छसी कर बेले म गे रासा अझै दावा भोकल डुबटी भोकलडु बान्नेको जाय हेर्नु मलाई आना हेर्छु न मलाई अनि हामीले छ इच्छा छोड्दै नि अनि हामीले बनी जानेले जाया मार नेबले जाया मार हेर्न छोड वो जुनि अटे मक्की अब मेरो डिफरेन्ट नुबटी एक्सपेरिमेन्ट या वा त छोड्दै नि अब सपोज अब मेरो ब्यान्ड खोलेछ जिया सितारे मुरु ब्यान्ड अब टिमे नाप गिटार हो टिमे ना हो याइजी एर दगैसो ठाउँ चाहन रे ठाउँ एक्सपेरिमेन्ट यापट्टि नदै सो रिक्स क्याप दि फ्याक्टर दे वे हिसाबमा जुमी बिचार चाहिँ वे ख खास सुनिद घाटे अब तक कमने जुइ मकला अपो याउ ब्यान्ड न मे हाल्यो जुल ठाउ जुल अथवा चाहिँ जुन म्युजिकली चाहिँ नेवे बहुत फरक या त सोइ हुगा मसला अठै वो नर्मल ब्यान्ड थिए जुइ छ वो हिसाबमा ब्यान्ड चाहिँ लगे जेले चाहिँ पहिला गु विचार यानो गु चाहिँ उत्साह दु गु चाहिँ ठुतो जी ठु एचिभ यार हेप्टी थोक चाहिँ उत्साह उमंग दु उ जुवा चाहिँ दुकी मरो चाहिँ छु विचार ना उ ब्यान्ड खोलेन ठु जे चाहिँ दुकी मरो खास जिमसन स्टार्ट गर्न बोलेला थो अचिभ या एर गा चाहिँ सु स्टार्ट गर्न मको छ फेस्टिभल यु लागि चाहिँ जिमसन देखो ब्यान्ड ख तर ठु ब्यान्ड जिपिङ कन्टिन्युटी छ फेस्टिभल जी साथ कि गुली थ पिनु जिमि कम्प्याटिबिलिटी है 6 मिले जो मतलब मेज या अले जायान न ने बुसु अले नु या वना संसार युरोप साइला सेन्ट्रल एशिया उज्बेकिस्तान जापान युरोपियन सात आठवटा देश हरेक वर्ष दै थे जिबिङ टुरियन चनाउले जिमसँग गुली सोचेन उसमे अपो याना चनाउनु दु अझ या खनिउपति न जिमसँग खना चौदुका अले ठुकिवे ब्यान्यु थ्रुए ट्राभल जिमसँग विभिन्न किसिमकी संगीतकार त विभिन्न देशी भी संगीतकार त म्युजिक फेस्टिभल ते था वनि खन परफॉर्म या खन
वो एक्सपीरियंस जिमसो वे एक्सपीरियंस यू बटी फुको बटले एना जिमसो थो एकोस इन द भ्याली म्युजिक फेस्टिभल क्रिएट या लाई नो तक्ले तरु योगदान चाहिँ नि मु ट्राभल हो ती चीज आइडिया अन जनरेट जो ख ट्राभलिङ ए अबले जनरेट जो ख उस धाबले जिमसो ब्यान्ड म पाथे यको अचिभ यानौदु तर मोनिटरी यानौमरो मतलब नलेज वाइज अचिभ यानौदु अहिले जिमसो चाहिँ नि अझै यको याफै चाहिँ खोंदु पिनी न ब्यान्ड परफर्मेन्स बेगन टाइले कि जिसा चाहिँ पिनी संगीत न अनुभव या खण्ड दमला जिगु संगीत हो पिनी संगीत हो चाहिँ तुलना अनुभव याले चाहिँ छु फरक र छिछु चाहिँ भिन्नता टाकदे म्युजिक दिउ दगन थै थासे थै तर्का दे मंगला तर जिमसा जुन यान्त्र म्युजिक पनि वो पिनी उना थाबे चाहिँ पति डिफरेंट गा इमो लागि चाहिँ इमो लागि न डिफरेंट मंगला अल पचा एकदम चाहना बिया निनी छ इमो लागि न नु चाहिँ जुन मक्सा नर्मली या सितार हल्की इंडियन म्युजिक पावै सितार र तबलालाई यको थासे दुनी संसारै त ठुन्जुनीले पटिसा कंपोजिशन वाइज न भन्छ चेन्ज मंगला भन्छ डिफरेंट अले वो साउन्डै डिफरेंट हाम्रो का वो हिसाबमा इन त पटिसा यको जिम त चाहिँ बालाउ रेस्पोन्स चाहिँ वो गा छु डिफरेन्स हो इमे वेस्टर्न म्युजिक हो जो नेपाली म्युजिक के डिफरेन्स छु खण्ड थियो अब म्युजिकलाई थै स्टाइल चाहिँ ल मलाई वेस्टर्न म्युजिक दिउ अब रिफ के रा डिफरेंट नै जुल्नी आछि यु ल ट्वा म्युजिक चाहिँ म स्टाइल यंगा उनु मंगला अब गुलिउली काउन्ट साउन्ड पा इमथाला पो नर्मल काउन्ट जस्नी छ अथवा जिमो टो म्युजिक के काउन्ट न चेन्ज बुझिन न पटिसा मनके छ एक इंट्रेस्ट बिउ का मु हिसाब न पछ अरो ब्यानर लगे जुरु रुमला त ब्यानर लगे ज आर्थिक रूपमा न खलाउले चाहिँ आर्थिक रूपमा ब्यान सक्षम दु मरुमला ब्यानर जक लगे या ठगु जीवन यापन यागो सम्भावना चाहिँ कुल त ठिकै छु राइते अब के रास अब ब्यान्ड म्युजिक त ताटु ब्यान्ड जक लगे जि माथि मत्नी ल अन्त कोइसो यो ठठै जान दे म्युजिक न योको जादै मला स्टुडियो जा अलग दे टिचिङ जा अलग दे ब्यान्ड था जा अलग दे मेन स्ट्रीम ब्यान्ड था अलग जादै योको हांगा त योको दुनी उ या छौ ब्यान्ड अब सर्भाइभ जियो अथवा जीवन यापन याते होला अथवा त्यो सिचुएसन मिले जुम डगो योको आर्टे लगे जुपी म्युजिक जको म डगो आर्टे लगे जुपी त कसो समस्या रहन न हांगा योको दुसो सो मनु त भजा बिचार ना अथवा आर्टे लगे जुपी बिचार छ अब छौ आर्टे छौए फिल न योको जया फै म गुमिजा स्कुल खोलेन जोंडु गुमिजा टिचिङ एन जोंडु गुमिजा स्टुडियो खोलेन जोंडु गुमिजा म्युजिक त कम्पोज एन जोंडु म्युजिक कम्पोज त या ना न यान जोंडु ओ योको हांगा दे जुबिचा आयो हिसाबमा ठीक छ अहिले कान्टन दब ब्यान्ड चाहिँ विभिन्न म्युजिक ब्यान्ड चाहिँ एफिलिएट ज्यान बाजा थाको मलाई ब्यान्ड परफर्मेन्स याउ ज्यान जुन त्यो चाहिँ गुगुन डिफाइन ठुक चाहिँ छुटु ज्या जुन सूचना गुगुको ठाउँ ज्या जुन अब गेरा छ तो अजिबसन ठे या ठोना ठो या ठोना ठो या मको गमले पासपिङ हुई पिनिपि पासपिङ हुई अथवा थने चोपी पासपिङ अब कुटुम्ब नभएन जुनहरु पिनिपि पासपिङ आफ्नो योको याद न मलाई अब हिसाबमा अब मिले जुबी पासपिङ नभए 6 मिले जुबी काय यावर खजुल के म्युजिक ला खा झरेना मिलाछ जिल्नी ओ हिसाबमा मिले जुल के मिले जाउ नि गुगु बि 6 मिले मुजिन बिना भ न्यावा छ मिले जुमी मलाई अब युनिभर्सल ल्याङ्ग्वेज न जुल्नी वो हिसाबमा अले चाहिँ ल्याङ्ग्वेज ब्यारियर छ मन त अले वो हिसाबमा न्याउन मिले जुका हिसाब ठाकु इच्छा चाहिँ देख मलाई इच्छा देखा है कि न्याउन मिले जाउ तो ब्यान्ड पनि बारेमा खलान्छ मैले चाहिँ संगीत सिजना याले चाहिँ ठिकबिसा गु संगीत चाहिँ एक प्राथमिक बेच्नु नत्र छिटाइरो प्राटवाले चाहिँ वइ चाहिँ संगीत या अप प्राथमिक बेच्नु डुकी र मेमे संगीत चाहिँ अप प्राथमिक बेच्नु ठिकै छु आमु खला न्यो चाहिँ छु जिसा सीमा राछ जिपी सोमा चाहिँ 25औं एकै वर्ष देखि ल अहिले फरक ब्यान्ड ठान्छ न पहिला रक फङ्क ब्लूज पङ्क न बजा मखला अहिले जैज प्रोजेक्ट न था न अहिले एट द सेम टाइम
मठाना सुने चाहिँ थाहा प्लेयर नख सीता प्लेयर चाहिँ मको गुना बाजामा ले पहिला चाहिँ गर्नु मको अहिले गन जी जन्मे जो गन इपटी म्युजिक साउन्ड थिर इन्फ्लुएन्स जे चौंडु नि वो फुको चाहिँ जिमु ठु प्रोजेक्ट ठो ब्यान्यु ठु प्रोजेक्ट चाहिँ नि जीवपटी आतको इन्फ्लुएन्स त हया जिसँग ठाउँपटी ट्रायोपटी साउन्ड और नेपाली साउन्ड त हया मिक्स याबले गीत आइले तगा सूर्यनो उपटी चीज का लुके थनेजको प्राथमिकता अनेजको एर्गा मुखी ठो गीत जिसँग गेना चाहिँ नि पुलाउ फुको एक्सपीरियन्स त गेना चाहिँ नि युटिलाइज या खै जस्तै थौ ब्याने थाबले सपोज सुनितको निकिन मुक्तियान रिभाइभलले थाम्सन दियो मुक्तियान रिभाइभल टाइप युपटी म्युजिक थाइ जुन नि उकेला ओके ठो के थाबले वो क्यु इन्फ्लुएन्स न वइ पहिला रबिन अनुजले थाम्सन इन्फ्लुएन्स न वइ ज्याज्या थाम्सन इन्फ्लुएन्स न वइ था थाम्सन इन्फ्लुएन्स न वइ स्टार थाम्सन इन्फ्लुएन्स न वइ मतलब चाहिँ वो तिमी सेनी था नापोए छेम वाल टु वाल ओके इन्फ्लुएन्स न हेभी व जुन बाए म तबला प्लेयर छु ल मतलब चाहिँ वेन्यन छु के न इन्फ्लुएन्स मिक्स लिका हो ब्यान चाहिँ आटको गनगन परफर्मेन्स यान गस बिगा यो विदेश टुर न हुनु हुँदै दुमला गनगन हुनु दुमला अहिले अनहुनेले चाहिँ चाहिँ आर्थिक रूपमा चाहिँ गुल्टको सबल जो उ चाहिँ छु म आर्थिक चाहिँ वे खम ला आर्थिक हिसाबमा जिम्न सोचेन न यानो मरो आर्थिक युपटी हो जेवा छौ साइडेड जिम्मे छौ प्रोजेक्ट छौ साइडेड एना सोच्या मलगा आर्ट छौ साइडेड मन्ट्री बेनिफिट छौ साइडेड गा सोच्या ठौने चाहिँ ठो आर्ट लगे ज्या ठाउँ ब्यान्ड लगे चाहिँ लिभिङ स्ट्यान्डर्ड अथवा म्या फे अवस्था त के मर कि म्या त धाइथे थिसन कुन खलान जने म्या ज्यामा अवस्था त म छि नाच ठुकी भाले नाच न कन्जुलले म आर्ट डको ब्यालेन्स मिलेमा अदो आर्ट दाटमा छौए दो ब्यान्ड दो हिसाब हामी सोचा मैले त जो चाहिँ स्टुडियो छ उडुमा स्टुडियो दो अहिले जो रिजु चाहिँ थाना रेस्टुरेन्ट जुल वे खा टिचिङ जुल वे डको यो हाङ्गा दै चाहिँ ब्यान्ड ब्याग में सिके आबट जिन यो कोही ब्यान्ड दुगा ब्यान्डै ख मतलब जिन फुल टाइम म्युजिशियन ख अझै टिचिङ जुल वे क्लास का आउँछ ल मलाई मुक्ति रेबल था आउँछ ल कान्ता दवदब जुल मेउ प्रोजेक्ट न दुजिउ नभए चाहिँ नेपथ्य थानु मलाई 10% थाना अलिक चेन्ज हुनेछ छु जी वे जी छौ ब्यान्ड ल मेरो काठमाडौँ युनिभर्सिटी डिपार्टमेन्ट अफ म्युजिक अनुभङ्क्यो अहिले मेरो टिचिङ ट्युसन अथवा अनलाइन क्लासेस कोर्सेस त वो बङ्गहरू ठो छौला दाइतला रेफरेन्स हो ब्याक मेरो चाहिँ जिउ चाहिँ रिसर्च पेपर राइटिङ म्युजिक सम्बन्धी रिसर्च पेपर राइटिङ त कन्फरेन्स त ट्राभल या अथवा जो ज्याजो न उडा छ जुल मलाई चाहिँ समय उडा त जो हिसाब हुँदै उडा समाज त अब उडा समाज यगु उडा मुना ज्याजोले न छिप्न परफर्मेन्स याना डुकिमहरु अन परफर्मेन्स याना छि गायको ठ अनुभव याना उडा त ज्याजो ठुको ठ म्युजिक लगे गुल्टो ठाको ठन्जिगु नि सहयोग लिसोचे लेख्छ मको वा छ जिस परफर्म याना हुँदै गुली पर्सन हो जस उडा मुना जुले मगला जिमसन याना जिन नि बस चास्ने ठ मुना त यको न खौ ख टाइम दामी यान्जन माउ हो मगला वो टाइम में यार चाहिँ एकदम वाफे वो चाहिँ यो याद दुगा जिसमें ठ्यास साथै मंगला सिरियस साथै वाफे वो या मेरो दको गोलमाल जो छ वो चाहिँ याद दु गुली पर्सन याद 3-4 वर्ष गुली याद जी गाउँ अब वो ज्यादा ज्यादा माला ठु अले जिन्दगी मेछोर नि सबै उडा त ज्या न्युआ त ज्या ठुको ठ ब्यान्ड लगे जिउ ठाकु दु अपु दु छे प्लेटफर्म नि सके पास आइ छ सोइ नजरिया पहिले म्युजिक लगे जिउ हाउ दु लगे जिउ टाइप अनि कुठै कन्सेप्ट झिके दुमला उ ठु कन्सेप्ट ज्याद पहिले कन्सेप्ट आरसिक में लगेला म जु मर्नी ठु टाइम एको मर्नी तर गुल्टको ठाकु एच दु म ठाकुर अब खासे पहिला भन्छ ठाकुर जल आला खासे ठाकु म त आता के ठाकुर के ना आठो सोशल मिडिया से दु मंगला तर वो मिशन जी आएको तरौ लेभल जिङ छ यो नवजुल के चाहिँ अब म मस्त सेनी एरे हो तर ठाउँ नेला अब स्कुले म्युजिक सेनी जिङको छोला अनिवार्य जिङ गर्ने स्कुले म्युजिक सेनीहरु सो मनोटेसन स्ट्रेट तरिका रेस्पेक्ट लेभल फरक जिङको
यसो जे उडास ज्याजो नियन्त्रण दि पिन्ता मुला चाहिँ त्यो ब्यान्ड बारे अझ न छि दुयंको गोटाटकी मास्टर गएको ठाउँ ब्यान्ड का छि खाना छ कता मासे गोको ठाउँ जिपी चाहिँ नि एज एन टिचर न जुलिङ सोम एज ए टिचर न जुलिङ जिमसँग चाहिँ थौ चिज सुसु राछ जीवती म्युजिक चाहिँ नि बानाको आर्काइभ वो डकुमेन्टेड मरु बानाको गुलीजीमा गुली चाहिँ लोप दियो नन्दु अलि उकिउ लागे लोक मजीमार्गा या तरिका त यको दु जस्तै कि छौ एको जिन्द भ्याली फेस्टिभल छौ जुथे तो ब्यान न छुयान्दा छ झिउ म्युजिक तिले चाहिँ उकिउट आर्काइभ या फुसा चाहिँ एकदम बाला डकुमेन्ट या फुसा बदला तपले अपोला तो लिभिङ म्युजियम जिमा डेड म्युजियम जि मुजु लिभिङ म्युजियम होला तो खानान्चो वनमा हामीले उकिउलाई जिम्यु पाखे चाहिँ छुयान्दा छ छु म्युजिक बजे जेजौ दु झिउपटी म्युजिक उकिउपटी बालको स्टोरी आना उकिउ एलिमेन्ट तया कम्पोज त यान्छ नहुनुला एजुले जिपी भन्छ फरक जुल मेबी म्युजिशियन्स वे उके संसारमा जो नेपाली म्युजिक छैन होला ताउ छौ अचम्म ज्यादा सो जिमसँग चाहिँ नि उके जिमसँग चाहिँ एकदमै थाउपटी संस्कृति पाकेङ वोपटी म्युजिक छुदु उकिते जिमसँग जिउपटी रिसोर्स माया जान्छ रिजोल आर्से वे खा हिसाब तो अहिले तो ब्यान्डेज थाले चाहिँ ठाकु अपो चिकपिनीवा कम्बिनेसन चाहिँ गुल्टो गुल्टो तक्लो पर्ला छय मिलेजु मलाई कम्बिनेसन मिलेजु कम्बिनेसन मिले म थुली 6 वर्ष टिकेन जुइमुक मलाई आठो सुनिजी अलिबाङ ओइलेला आछि तो कोभिड महामारी अवस्था मलाई अपो टाइपले ब्यान्ड मेम्बर म्युजिशियन ते चाहिँ अथेना स्टेज एउटा ठाउँ नेको मलाई ओछौ चाहिँ हुलिडेङ ठाममा होडै हुलिडे पैनिक नि जाजौं मलाई म्युजिशियन गर्न म्युजिक परफर्मेन्स आयो हे प्लेटफर्म मडै जौं ठु अवस्था चाहिँ ठु फ्री जु अवस्था चाहिँ कान्ताम डब्डो ब्याड चाहिँ नो क्रेसन या नो जायो चाहिँ ज्यान जौं डुमहरु चाहिँ छु ज्यान जुनो दो उक्तिने जिमस तो लकडाउन जुले दो चाहिँ लकडाउन हेन्छु टाइममा च्यान थता छेछे ना इन्टरनेट थ्रु जगा ज्याना जुस म्युजिक त देख्छु न दो वा जो सोशल मिडिया ना दो Kantan Facebook सर्जन दिसा उकी न दो YouTube न दो आज भी आना जाइन्छ न जिबे अनुक्तिन प्र्याक्टिस न हो अब सुन्यो ते फोन खलायो ते खलाना जान्छ न दो नो क्रिएसन त वइ जाउँ नो आइडिया त वइ जाउँ जस्तो कि ठुसी जिम्युपति 6 वटा देश दुगा सर्बिया फ्रान्स जर्मनी कोपेनहेगन आयरल्यान्ड फिनल्यान्ड दु अलि ठुसीला अफ कोर्स जुया मजिङ ल सो डेफिनेटली थिन दे दुते थाउपटी क्रेभिङ ला दे दु स्टेज मिस दे सो दु वफला फुका वाला छ माने मायामाला अलि वो साय वना पो चाहिँ थौ फाइदा चाहिँ जिमता थौ एटलिस्ट भरि चाहिँ पोजिटिभ हो चाहिँ नि आयरल्यान्ड न्यू म्युजिक फेस्टिभल गर्न वर्ल्ड म्युजिक फेस्टिभल थाहा हुन्थेन वो म्युजिक फेस्टिभल चाहिँ नेक्स्ट इयर पोस्टपोन जुल अहिले इमसँग चाहिँ नि आयरल्यान्ड पनि सोमो म्युजिशियन त नप जिम त कन्ट्याक्ट याम दिउ सो आ चाहिँ सो नेक्स्ट इयर अनोना थाउनले जिमसँग आ चाहिँ कम्पोज हो जिपी सोमो व आयरल्यान्ड पनि सोमो मिलेज तर अब वाला इन्टरनेट थ्रु जुल कम्पोज या त अहिले नेक्स्ट इयर अनोना थाउनले चाहिँ वो कम्पोजिसन फर्स्ट टाइम नाप्लाना थाना प्रेजेन्ट हो हामीले अयुक्ति ज्या गब्लेमले अपर्च्युनिटी हो सो जिमी चाहिँ आइद चाहिँ जिमी एकदम आभारी छौ आइरिस एयरगर्ल तापटी फेस्टिभल ठुते या भविष्यपटी कानडब्ल्यूजी भविष्य छुट्टी या योजना योजना जुलाई जी मेरो बाकी योजना छुट्टी आ भविष्य चाहिँ कानडब्ल्यू गुगुठा नि आउने अब भविष्य उ खुसी त कोभिड नै बिल मलाई म चाहिँ यो कोही थाहा बन्यो तर वो नेक्स्ट इयर चाहिँ फेज चीज मगला नेक्स्ट इयर जीव चाहिँ कन्फर्म देखेन दुका ठुसी मजु त ठुसी न्याउदु सा बाला जु रहि जी रहि मु सब जुप्ती थ्योरी का हो आ वो छु मजु आना छेचना यो या मे चीज अवसर दत्नी मक्स गब्ले या खनि टाइम नै दैमु हो मगला 3-4 महिना चोना ठय जाना मे न यो या सेका मगला उ सामना खास छुया पाउ मरु ठुसी मजु चीज नेक्स्ट इयर कन्फर्म ज्याजो झेली बाङले थिएन मलाई ठौ उडास ज्याजो उडा समाज हेबेकै छ उडा समाज उडाते संसार हेमाडेको आजुका चाहिँ उडास ज्याजो न्याका छु ठुको ज्याजो त चाहिँ छिकबी सुमेसा गुकुटा सोइछु न ठगो नुव ख छसी गरान वे त उडा समाज हेन्छु उति तुजे चाहिँ फर्स्ट दशे पहिला यो धन्यवाद दु मलाई जिपी जिम त फ्युचर ह्यान्डल छ
यो तरुण जाइन्छ एनडिओ टु यो भविष्य नपछि तरुण जुइमा अझ ग्लोबली वन फ्लेकमा वसुन जाथे झन्झन ततरौं जुइ फेमा एकदम ततरौं अझै बुलियान्तन दिउदु एकदमै बालायान्तन दिउदु ठिक छ एकदम अझै बालायान दिछ अहिले एट द सेम टाइम अझै उडाएको मको फुक्को समेटे याना नप एकको सुभा थिम मिस्टर धन्यवाद एक सुभा धन्यवाद सुभा यक्को कुटी सुबाटा संसार वेक अप इज समस्या त छिपिने ठुकु सांगीतिक ब्यान्ड ह्याप्ले चुन्याना उनीमा छिपिने टु कान्तान डबडब ब्यान्ड ह्याप्ले कुशा येकी माडेको कामना ज्याजा हुँदा छ मार्फत दिन चुनौजुल अवश्य नै यमी भाषा मेचु बिजन जी यक्को कुटी सुबाटा संसार वेक अप छ यहाँ चुङु ज्या छिपिने न गेलो दिएको आशा फलचन कै जुन पिसे वेक अप दिको ज्याट ह्याप्ले छिपिने साथ सल्लाह बेदिस दिएको आशा फलचन कैसे ठौ जगु खबलानो कान्तान डबडब ठान दिगो छगु निपसंग ठौ छिपिने यबसे ठौ ज्याजा छ जी बिगिन लादन पायो निको खुदा फुन चुनौजुल आइट ब्या सुभा जे मा भा